Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyutrap National Youth Front Southeast Circle hanigasngi da kawai ka jingbut kira let sha HEDC bani kendo UCM bani kran halor kimat ki bede bat ka dong ka than khamtam ha bede ba ka jingbuteng bantre kam ka NESS agency ha NIT sora hendre ka basnosi ka long ba kimshim na yo alat bani kendo namar ba UCM udaong bu bun kam bat kimban se ban shu aino tang na ki jingtho habe kran bu unong aiktian ka HNYF Southeast Circle uba banjob khongwir ule thu bagaseng kalakwa bani kendo UCM la RCN bat menta ka sian ka balairu ukhlame kendo yaki dakba aidao bu ubun kam kaseng kam sngula ban up ban kam ban sie ban ai de jing ujor show CM ya jing bom dan trading license bat klam ka NOC jong kane ka agency ka NESS ula ban rap da ka boong bahiyang dorbar new e bo CM ula ong bla blacklist ya kane ka company hendai ka jing kendo jong ka seng bat keyboard ba depet yak NIT kila yo yak jupa baga notification kila ai tang hak NIT bat ha NESS kim shimla ai yak ni jing pentep bala blacklist yaka ka seng ka wan shak HEDC bani kendo ban panjing penshai hendai kim shimla yo lat bat ka seng ka dawa no CM bon penshai dak official letter halor kani bat baki pat ba kintep namar kumbalong benta ka NESS kadang trekam hapo ka NIT hasora Shu le thu bagaseng kali ibo CM ula blacklist tang haki media bat hayang dorbar hende ko bapau kani ke agency kadang beteng ban tre kaseng ka panjing penshairu halor ka jingyo ya ka stay order jong ka NESS ka bedang yo ban tre NIT ka hearing kala yat menta kumba sausin bat haka jingtep ka jong ka seng ka HEDC ka klemlet bena shimbenta hayang bishar hakini kisngi badan ka hearing kaseng kan beteng bandawa halor kani kamat namar ka kta ya kariti ka dostor bade ki bor sanshar namar lada ka HEDC kamyat kat kum ki an ki kanun kamentoy kata ka trade license ka bala ai da ka district council ngi kung kaseng ni lawan banyak kendu ya CM la RC ni lawan banyak kendu i tinglam semlayo kalat banyak kendu i hakadin ba ila ong babun ki kam ki bai hapan indep mentala RC bat kani kasih kapalai sehingga banyak kendu i ma batnya la labu dak appointment bat in ong masai kendu yang ipat insa pentip banyak kendu yang ni de nakaliang jungi ngisngoba kapur kam sya ingi benginuan kapur nak tada halor ke jengkwa jugi pai ba hakabaya dei bat kani ka agency ka nes kaban nakaliang jungi keseng nila persya hakabaya dei ke jungi lat juga ni ka agency ya ka district pat kunci ya ka dobasno kabamut bas tundan ya ka trade license na ka HEDC bat ya bat ya ka NOC na ka sino te hadin bangila persya kami bat nilai syok lawan ban ya kendu ya CM bat nila ai ka jing jor halor ka jing bomdon jong trading license jong kan ke agency te nakaliang jong CM bat nilai UI ba ila shim ya ka lenti ka bangilai i lemba ka house ka yang dorba jong ka HEDC bala ipen bena bala blacklist ya kani kanes ndai hadin ikatang hakajing lengo kabangi ngi lek angkin na kajing ut ni pai ba baki lawan bantenru yang ni nakipor babalai kani kanes kadang don hangti ha po NIT jong ka sora ondang les ya kendu hakakan arterik haka aku arterik ubenai ubeningkong ar hajar penriu haringkat ke jingdon lang jung isorda juga sai open bat ke jubab ka bangilayo pliang naka NIT kalong ba kan notification ka bala ai da ka district council sya ka NIT tang sya ka po ka NIT bat hakanes agency kam simlai pliang ya ka city notification ka bala blacklist ya kani ka agency kaniru ka bangilayo lum juktip omtang na po NIT andre ngilayo yolum juktip naka silong time kaba akundai tarik ubenai basau arhaja pendri den nakaliang jo kaseng niwan hang ni ban pan ya kajing pensai ndrei kajing bom yolat jungi ban ya kendu ngisngau ba ngisu dawa bat kentu menta kasngi nakaliang ICM ba in pensai ha kabayadei bat kani kajing blacklist ya kani ke agency namar ya kani ke agency bat ba in pensai hatu ila ban ban pensisya ban peni dak official ta hakabayad day specific tangya kanes kenang bugi pai ba
kin ai ka jing penyo ya ka jing sha ba benyo ya ka jing hun ya ka jing dang don jong kan ni ka nes hang kia po NIT Baglis ay kampa ay taga notification. Tur hadung taga nes kadang rekam ke po yu. Pi namar mengi ngilaya keren ya ka sel hakabayate bat kan ka benta ya ka bangila kedeu ya kini ki kendon jongkat trading by non tribal regulation act sejar kendai sepak san pusat ka section ka balai ka ba la kedeu syah ni bo laong unu ubam dei upasi umla ban penya ya ka kam claim ka trade license naka KCDC ka paragraph ka battery 1 kani ka 6 schedule ni kelap ni syai baka 6 schedule ka don ka bor halor ka trade baka commerce kini ki kendon ki bangila yatir ngilaya keren bat CM ka jing ya kendu bat bangilaya keren ni Henry ka bas ngulungo kalong ba ka bor jing ka 6 schedule ni itu baka ka don ka bor jing ka 6 schedule ban le ai ka bayadai bat kani ka agency Henry na kalang jungi ngisulungo ru bat sakawai ka bangin ong ka bangila UI ba ila blacklist lembah ki media bat lembah ka yung dorba jong ka KCDC Henry ni kamsim la UI ba ila blacklist ban ai kata ka official letter chapo kanes namar ngi layo pediang ya kani ke jingtho ba kadai tang kani ka benta ka bakila ai bitang sakanet om de ya kanes de halo kata kadau ngi kwa ru ban keren pendit yang habia de bat kanes kalong bat ngi kwa ban pancing pensyai ru halor ka jing mi jongka good order ka bakila ai ka sti order ya kani kanes ka ba kadang yo ban tre hang thia po NIT bat kat kum kajing tip jungi mentala ya kum pasal teli ki hiring ndrai kajing pecai mata kasni nimla ban ya kendu nimla ban patai ka ka bajia bat kajing tip jungi kalong baka hiring haki hiring ki bah khmat nakal yang kat sel ka khmlai 100% apo good Ki pin beteng am tai ban. Persyang. nakal yang jungi tingin pedang hiban persyang ban keren ya kini ki arteli kimat namar ngisno ki dei kimat ki ba keta ya ka cek pendiri jungi ki bakta ya kariti sencar ki bakta hiru ya ki bos sencar senong penong lada kani ka agensi kaya hadukat kani kalenti lada kini ki kendon ki bascam joka trade lai joka trading by non tribal sejar kendai sepak san pusa lada ngisio penong lada kemla ban poi chakan nukan thong kamut kamentoi kata ka trade license ka bala issue dekat district council but ngisngau ru ban ong ba ka NOC jong ka sinong ru kalayap akan ka banta pada kani kim yang scam ban yale ban yo ya ka jing job ka bayadai bat ka jing ujur persya jong kani kanes ya ka district council apo high court mikalaya high court Bala blacklist ini. kade hak namar ka jing bom yo la jingi ban ya kendu mentaka sngi ya UCM namar ba ila ay ki daw ki bai ong bidan hapadang ka jing bonkam din nakalang jungi nilasyu kentu ya ICM ba in penmi pai ba no ya kata pen pensai pai ba dan penmi pai ba no ya kata ka official ta ka ba long specific bai tang ya kanas ka bala kumbaila kubur apo ka yindor ba jong ka CDC bala blacklist ya kani kanas ndrai namar bang UI ba lembah ka city ka ba layo na kanit layo pediang na isorda ilaka sai sopen kadai tang ya kani kabai ai tang sikani kani ke city kamut kapau sai bakani ke city kadai baka KCDC ka hukum ya kanit bakan terminate ya kani kanes om ba ka blacklist ni ka ai kata ka official ta ka balong specific baik tang ya kanes ka jingmut ka blacklist kat kum ka jingpet jingi ki pai bang itu ba ka blacklist habar ko ke celah ndri kan ke city ka pau sai baka dai baka det tang ka jing hukum ya ka NIT bakan terminate ya kan ni ka agency Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing kai bapura kat kom ke jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW
MSW bat kiwe. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jingshisa. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.